Ninayo sababu ya kumshukuru Mungu tena kwa ajili ya nafasi hii ambayo Mungu ametupa ili sasa tukaweze kuanza somo letu rasmi. Nimekwisha kutoa utangulizi katika video iliyotangulia, na leo tunaingia moja kwa moja katika somo letu ambalo nimelipa kichwa kinachosema kalenda ya Mungu. Kalenda ya Mungu ndilo somo ambalo tutajifunza kwa muda mrefu kidogo. Karibu sana ili tuweze kuendelea kwa pamoja katika sehemu hii ya kwanza. Tunapozungumza habari ya kalenda, nafikiri unafahamu kalenda ni kitu cha namna gani, kwa sababu watu wote wanajua kalenda, wanatengeneza kalenda, wanatengeneza ratiba, na kwa sababu hiyo ni imani yangu kwamba unajua kalenda inakuwa na kitu gani. Kwa uzoefu ulionao na nilionao mimi, kalenda inakuwa na vitu vifuatavyo. Kalenda yoyote inayotengenezwa au ratiba inapotengenezwa lazima inakuwa na tukio muhimu la kalenda hiyo au ratiba ile. Lakini pia lazima iwe na jambo la pili, iwe na muda wa kuanza. Jambo la tatu, lazima iwe na muda wa kumaliza jambo lenyewe au tukio lenyewe. Lakini pia jambo la nne, ni lazima ionyeshe wahusika wa tukio lile ambalo limewekewa kalenda. Kwa hiyo tunapozungumza kalenda ya Mungu, kimsingi lazima tutaangalia mambo hayo, kwamba Mungu tunaposema ana kalenda kama ambavyo nimekuahidi nitakuonesha katika Biblia, ile kalenda lazima ionyeshe ni kalenda ya tukio gani, lazima iwe na muda wa kuanza, na lazima iwe na muda wa kumaliza, na ni lazima pia ionyeshe wahusika. Na kama kalenda ina muda wa kuanza na muda wa kumaliza, inakuwa ni rahisi kupiga hesabu rahisi kwamba kalenda hii au ratiba hii ni ya muda gani. Kwa hiyo unaweza ukajua kwamba inachukua muda gani. Na kabla hatujaendelea sana, naomba nikushirikishe maandiko haya ambayo ni ya muhimu sana. Tunapozungumza habari ya kalenda ya Mungu, kwa kweli maandiko yafuatayo ni ya muhimu sana. Naomba tushirikiane tuweze kusoma kwa pamoja maandiko haya kwa makini kabisa, huku tukitafakari. Nitafungua Biblia yangu katika kitabu kile cha Isaya, sura ile ya 46. Nitasoma mstari mmoja tu wa 10. Naomba unisikilize kwa umakini sana tunapozungumza kalenda ya Mungu. Biblia inasema hivi, acha nianzie mstari ule wa 9, alafu nitasoma na ule wa 10, mistari miwili. Biblia inasema, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi, nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Maneno haya ni maneno ya Mungu kupitia kinywa cha nabii Isaya. Mungu akijitangaza mwenyewe